Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Jasmine manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talo atawan ang tinapalabas sipod pimusay tinobyok ani Christian gapo iti aksidente. Ngam aging ga ita sa anak pay anak kailiwliwag. Ado ti inreto ti best friend ko a lalaki, ngem awan ti nagustuhan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jasmine dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Abe, akas naman ang tiisa mo, si ka April. Adda manan iretok kan ka, Jasmine. Ay na, best. Kunak matasar de nga mo ti mangireto kanya. Adun tinairetom, nga maging gaita. Awan mat nga rod magusto kadakwada. Agbambannog ka laang. Di mo ibaga nga aging gaita, kat ni Christian lata ti ay ayatam. Talo atawanan tinapalaba, sipod pimusay ni Christian, bes. Panagkunak, panawanan tapno ag-move on ka matan. Saan mat akas karina akas ta? Yamin, aging gaita. Masaksak ta anak lata. Numalaglagip ko. Day di Christian. Saan ka madanagan, bes? Sigurado ak amagustuam ti iretok kan ka. At the business trip ko ita, kat ang mga numarabya na kagawid, Jasmine. Ni mami ngay, daddy. At the duty na ita. Okay. Sika ngay, saan ka kadya rumwarita? Awan mat papanak ita, daddy. Nukas nga rod, sika pa lang ti makamo dito'y balay, iha. Wan, daddy. O may ti best friend ko inton madamdama dito'y balay. Okay ka di lang kada kayo? Sino a best friend mo? Ni April, daddy. Okay lang, iha. Amukmet ang mapagtalkan ni April. Oh, anya pailat ar-aramidam, Jasmine. Anyan kayat mo asawon, April? Agpelas kan Itay pa yung agururay ni Leo iti park apag-datean nyo. Kasla masaduta ka mapan? Kasanungay no ni Leo gayam ti ka forever mo. Kasanungay no saan? Ay na, di ka maawanan itinamnama, bes. Anya nga iti ammum. Ay, aging gaita. Ni Christian latta ti ay ayatak. Ulitak manan, bes. Talo atawanan tinapalabas, manipod pimusay ni Christian. Basta, isulat tati ay ayatak, best. Ay, aday ta ka manan, bes. Akseptara mo nga awanan ni Christian. Kat daytoyan ti realidad, anasken asangwam. Itay kakadipay dito'y park, Leo? Wen, ngam okay lang kanyak. Pasensya kan. No naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayo. Okay lang. Husto gam timbaga ni April kanyak. Napintas ka. Agyamanak, Leo. Agtugaw ka. Agyamanak manan. Ituloy tatek sa sarita. Tapno maam-amuta titunggal maysa. Agawid akon, Leo. Balot? Rumabi nga minan. Balot? Mano nga oras tan dito'y park. Agyaman na kiti oras mo, Jasmine. Awan ang yaman na. Wen gayam. Sakbay pumanaw ka. Anya? Mabalin ka di nga lahat tinambar mo. Eko, pasensya ka ngam. No di mo kayat. Okay lang mat kanyak. Agyamanak, tamaawatan nak, Leo. Oh, kumusta ti date ka ni Leo, Jasmine? Agmalmalam anang sarsarita kami. Ngam awan mo't maritnak nga spark. Anya?
Masabol ka di pa nga at the spark. Di ka man nagkatawa dita? Kat no nataarmat ni Leo. Wen, husto ka. Natar ni Leo. Ngam awan marik na kapanagayat kan kuana. Ay, sayang mo't, bes. Narigat mo't no ipilit tayo. Saan ama iparbang? Kasano ka nga rod itan, bes? Agbaak ka nga rod. No kasta tigasat ko. Awan mabalin ko. Mami, ni katiin San Eileen dya imawag itay? Wan, Jasmine, anak ko. Anya timbaga na kada kayo. Agkalaysada ka nun itinobyo na inton umay apulan. Padno ka di? Wan, makita umunan ang makiasawa. Idinto ta inauna kang iso. Ni Mami. Ay na anak ko, sipod pimusay day di Christian. Awan pa'y inyam amom kada kami kin ni dadim ang nagpalin anobyom. Addan to ka di, Mami. Sigurado laeng anak ko. Tadi, kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Amumatan, agmay maysa ka nga anak mi kin ni dadim. Anya man ang di pagsaritaan ta, bes. Apay ang masapol adito'y coffee shop pay laan. Kasapulak laang ti kasarsarita, bes. Aywan gayam. Agdamanan ireto kan ka, bes. Sino manan? Mabitla nga. Ipakita kan ka tiladawan na. Oh, aday ta. Kitaam. Ha? Kaslag patpadada ka ni Christian iti mata. Ay, kunakon kat. Harold tinagan na. Kabats ko day ta iti high school ak. Kitaam mo, nagwapo. Kan saan lang aday ta? Naanos kan nagagatpay. Sa dino ti kaya't mapagsarakan nyo. Saanan? Apay kumaasaan? Adong tinaeretom kanyak, bes. Ngam aging gaita, single aklat ta. Ipadas mo manan Anyang iti amo tayo. Amangan no ag-click kayo. Ay, pasensya kan, bes. Ipuspon tayo pailaon ti meet up yo kan ni Harold. Adda ka no ngamin emergency iji ayan na. Okay, best. Awan parikot iti dayta. Awan ka di taramidam ita? Awan. Off ko ita. Sumurot ka nga rod kanyak. Tapno saan ang masayang ta outfit mo. Ada family outing mi ita. Ha? Uray saan kan ang mga alay ti badom. Pabuludan kan tulatan. Family outing yo? Ngam apay nga isurot na. Wan takas lakabsat ka matan, bes. O sige. Agyaman ak nga rod no kasta. Nagasatak. Tanadaanak iti best friend akaskan ka. Uray siyak mo't nagasatak. Tasika tinagbalin a best friend ko, Jasmine. Oh, isuot mo dahi to, Jasmine. Tag-swimming tayo man na. Tupis mat dayta. Alakit din. Sigurado ak maibagay dahi to kan ka. Awat ka di dadto, ma? Awanan. Dahi talang ti maipabulod ko kan ka. April! Anya dahi jay, kasinsin Vince? Amangan no adda extra atawal mo, amabalin amabulod. Dahi talagayam. Mabitla ang talaan. Ne. Insan. Damot gayam surot mo akadwam. Wan. Ni Jasmine, best friend ko. Nice meeting you, Jasmine. Nice meeting you. Vince. Vince tinagan ko. Okay. Nice meeting you, Vince. Excuse me. Adto yung titawal abulbuludam, insan. Italaang anadlaw ko, bes. Ti anya, April. Bagay kayo matgayam ka ni Vince akasinsin ko. Ha? Nakita, no kasano aming mingmingam ti kasinsin ko itay. Uy, di mo pigsaan. Amangan na damakangag kan ka. Anya ko maitanod da makangag. Single ka. Single mat ni Vince.
No kasta? Single mat, ti kasinsin mo? Uy, kunakon ka. Dakas ka din wag sa ludsuda? Ibagamlaang no ni Vince akasinsin ko ti kayat mo. Tapno saan akong amabambanog ang mga retreto kan ka, bes! Ay, nakabaybayag mata ni April. Mapan na mangala iti inuman mi, nga maging gayta. Awan pa'y. Hi! Oh, hi, Vince. Mabalin ka niti agtugaw iti abay mo? Sige laang. Agyamanak, Jazz. Jazz. Kastamat ti kanayon nga yawag kanyak ni Christian, idi si bibiyag pa'y. Napauli magkamaten. At da ka din na isawang ko, di mo nagustuhan? Ha? Awan. At dala na lagip ko. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? Ha? Tapno nalaka ka atiksan. Kuwang amin, Vince. Ngamno di mo kayat nga itad. Na April laangan ti pangalaak. Ay, sana. O sige, mudo yan ti cellphone mo. Tay save ko ti number ko. Apay nga ita kalaang April. Kunang maing kalamangala iti inumanta, ngam nakabaybayag ka man. Nakita kami nga agsarsarita kayo iti kasinsin ko itay. Iso adyak kayat adisturbon di pa nagsarita yo. Sika at talaga. Hay, no amok ani Vince sa kasinsin ko gayam ti kayat mo. Di sa anak ko man anagbanbanog anang iretreto ken ka. Sika at talaga, bes. Ay, naimbaglangan, tayong surot kay ti outing mi, bes. Dito'y mo gayam ama-am mo ti dawan mo. Saan pa yung anagdaton ni Vince kanyak? Ita, dawan, kuing ko namkit din. Kat, isang tumot lang ti pagturungan na. Kasano ngayon? I-cancel kon ti meet up yung ka ni Harold. Tadamot ta ni Vince, iti biyag mo, bes! Kasano nga dayta, bes? Napuno mo tan tilukan. Anya nga yan ti paglukanak. Sapay jak mo't kabisado dahi ito yung lugar. Ang mga numapokaw aklaang no agkumyuta. Adda na panunot ko, bes. Anya man ang dayta? Adda motor ni Vince. Hoy, di mo ibaga nga iso ti kadwak nga agawid. Oh, isa na bale. Ta safe ka no ti kasinsin ko ti kadwam. Anya? Agrobat kami ninton madamdama. Urayam ni Vince tadabit na panan na. Isupay lang ti pakiangkasam, wan? Bye, bes. Ingat. Katawagan na no makasangpet kan, ije balayo. Awan matanda April. Itay pa'y anang grupot da. Kasanumat ngamin, nakabaybayag ka itinapanam. Saan na bale? Siya kung ti makaamo amang itulod kan ka. Amom ka din, o sa dino ti balay mi. Saan pa eh? Ang maamwak to, taadda ka mat amang isuro iti dalan. Okay lang, no itulod na, Vince. Una, awan mat siguro nobyo nga agungat. Wan? Awan, Vince. Dahito'y kaditi balayo, Jazz? Wan? Umunag ka. Agapay ka pa'y. Kaslaman yun mat. Umunag tang harodan. Agapita pa'y. Saanan, Jazz? Oh, iha. Sino day tanang itulod kan ka? Mami. Iso ka di tinopyo? Ni Mami man. Ni Vince dayta. Kasinsing ti best friend ko. Oh, kunaklakit din no iso tinopyo, iha. Agbagay kayo ngamin. Bala iho, umunag ka pa'y tagkape tayo. Okay, ma'am. Di na kawagan iti, ma'am. Tita ko namlatan, iho. Sika ha? Masapol gayam ani Mami ti mangayapkan ka. Madanagan ak ngamin, Jazz. Kunak
No istrikto dagiti naganak mo. Saan mat? Agyaman Jasmine. Para iti anya. Syakit iti rumbang agyaman kan ka, iti panangitulod mo kanyak. Gapukan ka. Naadda anak manan iti baro anam nama. Anya? Ay na, bisin mo lang, dahita nga ibagbaga, Vince. Damo pa'y laan nakita ka. Kat marik na akong nga agayatakan ka. Vince? Sa anak amang rabrabak, Jas. Sige. Nupod na dahita nga imbagam. Kabailam ka di, ti aguray? Day talagayam, Jas. Basic data kanya. Kabailag. Gapu iti tulong ni Vince, nakamove on akon. Napanagnakak nga rod, apudno ti panagayat ni Vince kanyak. Isu asa anak ang nagpangadwa, anang aklon kan kuana. Ita, agdwa atawanen ti relasyon mi, kat plano min ti agkalaysa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jasmine. Jasmine, pagayam ko, agyaman ak iti da ito apakasaritaang. Itapay laang, kablaawan ka, iting kay ito panagkalay sa kini Vince. Kat babaan iti napudno a panagayat yu iti tunggal maysa, maaddaan kayon to iti natalina ay abiyag, kan naragsak a pamilya. Bueno papagayam, may ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan a Jasmine, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kabiting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.